کوکا دیروکه شهر تایبت پالیتیکین جداسپیکا دیروکه حتی رجایی رو جواک دورپیچ کرنه. تکوشین آزادی جنان نشان داده که پالیتیکین شهر تایبت نه تنها راستیکی روزانه نه، لذا همان دمیده راستیکی دیروکیه. دپویجوی که دا کوب جهولی راکرنا پیشنگتیات جواکی جنان دسپیکر. سیستم سردست هولدان کو راستیال لسر جنان برای گلک آمورین جمتولوژی و اولی بگره حتی سمبولین کودین چاندی ندیتی بکن. دیروکا مروواهیه نه تنها دیروکا گوهرتنین آبوری سیاسی و جواکیه. لذا همان دمیده دیروکا تکوشینا ذهنیه جی. آواین کو جواکان بتشهدکن تکلیه وان بخازایرا. آواین وان این هلبرینه و پرگالین وان این باوریه جری بازن وان این سردست و برخدانین دیار دکن. بتایبتی دماکو پیواجای و گوهرینه جواکا خازای بر جواکا هیرارشی و چینی واتین لکولین کرن و دیتن. کو هلوشاندنا سیستماتیک آشیوازی که جیانی یا نابند جنه بیت صدما در کتنا هوله یا میناکن پیشین این روازن شرین تایبت. ارمان جوان دستوردانان جمتولوژی بگره حتی او سمبولان بگره حتی کودن چاندی و گهرندن بیرا کولکتیو برای واجه کردن راستیه و دوماندن ذهنیات سردست بود. دوی چارچوبه دا تکتیکین شرین تایبت اند کو سرانسری دیروک دا هاتنا پیش خسته تنه بری بازن لشکری و سینوردار نبونه. هشمندیا جواکان جی با آمورین چاندی ایدئولوژیک و پسیکولوژیک هاتنه هدف گرتن. دیگمین بشه و دوسیه مدا دیروک دا شرین تایبت گرته دست. مرو بخازای دیومین بشه گردونیه. د پارادایمای رزگاری جنان دا جواک بونو مروواهی وک درکتنا هوله یا خازای نو دنا و خازای دا تپناسه کرن. لبری گل کرد عبدالله آجالان با آوایی کی بنگهین وراستیتی نزمان مروواهی وک هبونه کی خازای یا خازام و خافیم کرن نشان ده. جبر وراجی گردون داوید زگوتن. عبدالله آجالان همو زندین پیوجای چیبنا گردون دا وک ادعای خازای کمین پناسه دیگه. به همان دمه داد بیجه کومرو دوی چرخی دا بشک جگردونه نه بخازای دیمین و سردم کومروف دا جواکی دیبینه جی اف بیواجویه. بگوتنه که دن جواک وکهوه بشکل گرتنا وک خازای دیمین وک خازای جدا دنا و خازای دا. هر کومروف هزا خای رامان پیش خستن وان شیوین ریخسبونه جی افرادن قبیله و عشره درکتن هوله پرگالین باوری پیش کتن. توتم بونه سمبولین هشمندین جواکی. دوان شیوین دسپیکین ریخسبونه دا داوشکرنا کارد ناوا میر و جنان دا هبو. کنن لسر بنگاه کتخاریه آن سردستیه بو و جن دناوان دا جیانه دا بو. هزا جیان جن بو. جن بو پیشنگ ریخسبونه. بون آفرینن و پیشکشوان جیان جواکه. دوارن بنگهین این جیانه دا جمزن کرنا زارو کن بگره حتی هلبرینه. جتاندیه بگره حتی آبوریه. رو لکی دیار کلیست. جبر تکیلی نوی بعرده را رولاویه باشکرنه هلبرینه و جنوب زایندان جواکی دا جند جیان جواکی دا وکه هزه کی پیشنگ دخاته حسباندد. به واجوی جواکی یا خازای لدورا خداواندی دایی که حاته تشکرن. روزی جیانه به جنان را حاته دست نشان کرن. برهمداری، پربون، بردانبون و افرینرین دشخص جنه دا و تای خادیتن. اف اواهی جواکی کل دورا جنان پیش کرد. ری لبر شوازه که جیانه وکر. کو بخازای را لحظاتی بو او لسر پروکرنه آوا بو بلندوینا کلتا خداوندیه چند تلخلف کو دناور سالم بری زاینه 6000 و 4000 دا گشویه یک جمینا کینگرینگ این شوازه کی جان یا ناوندی لسر جنتی حسباندن دوی چانده دا لهره من سریکانی یا رجعوای درکتیا هولی دا به پیشکتنا آمورین هلورینه کلتا خداوندی جی خورد بیه جن وقت چفقاینا جیان زاین و برهوه دهات دیتل جنان د زمانه دا کو د هاتن بکار آنین و د سمبولین چاندی دا جای کی سردست گرتن. جواک هین نل سر چینان هاتون داوش کرن و پیشنگیا جنان تایبتمندیه که بنگهین آجیانا جواک پیت آنی. گاوینا ولی انشرین تایبت لگوری شروع این دیروکی ریزگاری جنان دستوردان سیستماتیک این لدیجی راستی جنان به پیشکتنا پرگالین کو جوهلا میران و سردستن دست پیکرنه. زانین چان و دستکفتین جواکیین کو جالی جنان و هاتنا افراندن جالی ذهنیت سردست آمر و هاتنا دست اثر کرن و کمیناک چیروکین لسر خداوندی جایین نورهورساک و کمیناکی که جوه و گوهرین انتنا نشاندان جنو و شروع کرنا فیگورین جنان د میتولوژی داین کو جیان د پاریزن و باشتکن با آواین جدا و دمیرا یک جا آمورین کو جو دیتنا رولا دیروکی یا جنان تنب کارانین تنه اسپاندن دست سرکرنا زانین بسپورین کو جهلا پرگارا سردست آمیران و هاتیا افراندن جهلا تفگر ریزگاری جنان و وکه یک جا آواین پیشین این دست سرکرن ایدولوژیک آدیرو که تنب ناف کرن.
sembolên jinan ji aliyê mêran ve hatiye şeytanîzî kirin. Gelek sembolên bi jinan ve girêdayî ji bi demê re weteyê xwe guhertine. Her çiqa sembolên weke sê goşe, heyv, roj, av, erd, genim, dara hêjîrê, dara zeytûnê mar di çandê xwedawandiyê de weke pîroz dihatin hespandin jî. Bi pêşketina pergalên ku serdestiyê mêran dikirin re wan dest bi wergirtina weteyên neyînî kirin. Tekiliyê gund ku sembolên şehrezayîna jinanî ye. Bi şansê xerab re an jî şeytanîkirina gelek firogorên pîroz ên ku bi jinan ve tenê destê nîşan kirin, weke mînakên êrişên îdeolojîk ên li ser rastiyê li ser jinan têne nîşandan. Rêbaza têkoşîna di navbera jin û mêran da. Di navbera salên 4000 û 2000 berî zayînê da. Serdemek çêbû ku têda hersengiya hêza di navbera jin û mêran da dest bi guhertinekî kir. Di vê vegotinê mîtolojiyê de firogorên jin û mêran dest pê kirin ku bi hev re xuya bibin. Lêbelê ev serdem weke serdemekî tê dîtim ku êrişên li ser îradeyê jinan zêde bûne. Çima jin? Li gorî tevgera rêzgariya jinan li dîrokê de yekemîn tevgera hilberînê li dijî jinan hatiye kirin. Ketxarî û zordarî lê hatiye kirin jin bû. Ji ber vê yekê jin weke hedefa yekem avê şerê taybet hatiye hilbijartin. Rêbazên şerên taybet ê li dijî jinan hatiye pêşxistin. Di seranserî dîrokê de bi awayekî cûrbecûr hatiye meşandin. Kiryarên weke xapandin, zorî, asîlîmasyona çandî, tecewûza kolekirinê û desteserkirina keda jinan di nava rêbazên bingehîn ê sîstemên ku ji hêla mêran ve serdestin de bûn. Dûrxistina jinan a ji navendê jiyanê ne tenê azadiya jinan, lê azadiya tevahiya civakê jî hedef kir. Li gorî paradigmayê rêzgariya jinan, persîfa pirsa çima jin, di heman demê de versîfa pirsa çima civak jî dibe. Ji ber ku serdestiya li ser jinan weke yek ji amûrên herî bi bandor a ji bo kontrolkirina tevahiya civakê tê dîtin. Îro gelek pratîkên ji kuştina jinan û tundiya dijîtal bigire heta şaftinê çandî û siyaseta beden weke formên hemden ên şerê taybet tenê hespandin. Ji ber vê yekê tevgera azadiya jinan tekez dike ku têkoşîna herî xurt a li dijî polîtîkên şerên taybet rêxistina jinan. Pêşxistina parastina wan a xwe û ji nûva girêdana wan a bi rastiyê xwe ya dîrokê ra ye.